Princess of Pop Britney Spears hi Khovela mitlem te mi bik le midang dai te chau thlen phak Khovel to sana chuang kai pha thil pek dong thabik ani kumsom pakhat mi lek ani atang khan The New Mickey Mouse Club Justin Timberlake le Christina Aguilera tenen hian an thil pek don an lo lan tir thei to ni aming thatna le mi te ngai san na hlona chu sangni pali khan alo choi tan ta a apasal nei dan dang dai le a chin than doklaka a nei chanchin te le rui chunga athalak le anung chang media lama an vordar chuai thina wangin ming hliawna na men lo alo nei ta a amai ro chu midang dai chunglam thil pek dong thangang ani zia phawlangin atluk chiat len lo zia a chanchin kim changjok ilo ngai thladon te ang American artist le entertainer ro pui Britney Jane Spears hi kumsanga sakwa somriat pakhat kum khan Macomb Mississippi a lo piangin Kenwood Louisiana a Saliana ano pantet lai atanga zai thin ania Baby One More Time sangkha sakwa somkwa pakwa le I Did It Again ti la sangni kuma album te anti chu azat chuan khovel pum huapin alo lar ta hle maya tleitir zai thiam zinga album hral chuak tam ber ni na a ho pha hial ani album pathuma Britney sangni pakhat alem channa Crossroads sangni panhi le album palina The John sangni pathum te po a hlotling em vekani ami malnuna har satna le ming hliawna neu anei nu po in a chem kalna lama alain solving theizela Blackout sangni pasari Circus sangni pariat Three Single sangni pakua Femme Fatale sangni pakhatte alati chuak theya American version of The X Factor second season jacha alatang phahiala Britney Piece of Me Residence so kumsomni chung ala boy pui theini hetiang fakawa mei chero pui tumru le talent nei thra ani wang hian choimoina le longman po adong tamfu renga Grammy Award baka MTV Video Music Awards paruklai adong pha hengzinga hian Lifetime Achievement Award atela Billboard Music Awards pakuangot a hui boka Hollywood Walk of Fame a ming hi senglu ani bokani US ringot po album certified thi million somthum pali hanthra chuaka Forbes chuan meiche zai thiam poisa hlo number ni in ansoya Billboard chuan Sodom le Gomorrah rim nam deuh ther rimoi khovela meiche i tom bera an thlang bokani Britney Spears hi nulat ala shelo moti hlanin NSYNC member Justin Timberlake nen anlo fordun photo alo ni oma sangni palikum January thla a ano panlaya ngaizong Jason Allen Alexander nen The Little White Wedding Chapel Las Vegas Nevada a tiam tlate antia darkar somnga panga nu leka anin nei na chu an thai chelea sangni palikum January thla khan American dancer Kevin Federline nen ton sabopin anin tonga anin engaged le tamaya Kevin Federline nupui trentak actress Shar Jackson chu alo rai porte umaisia September thla alem lemin anin nei phota October thla chuan anin kutsui tangenge ni sangni parukum khan Britney Spears kut king khata afapa son pomchunga a motor khalai thalak media lamin an vordar chuaya child advocate lam han thinrimin ansana satamaya paparazzi tenan boya wanga lo thailawa athil ti palani thu soin thupa achoya sangni parukuma Harper's Bazaar covera tilan turin saruakin atha laktira sangni parukum September thla a fa aneilea mipa ani October thla apasal Federline nena in trendilna kota atheluta sangni pasari kum July thla a anin thren fel lea December thla a chuan chailai di thar aneilea paparazzi atnan galip nen anin zui leni sangni pasari kum tira Sandra Bridge Covington abaurala February thla a Spears chu drug rehabilitation facility a anda nikhat po ommain atlan chuak lea atuk zana Tarzana Los Angeles samsiamna dora alu aziat kol vekani October thla afa te en kol theina hlovin apasal kuta anda tani police ten ainan tlo lain Britney Spears hian engemorui aneya wangin Cedar Sinai Medical Center anda afa te tlo theina po an hli sakta a Ronald Reagan UCLA Medical Center psychiatric wata anda taran maya ana iro sum reng ama khoi phal lovin apa le an ukil kuta anda tabok
ril ru chiang kuang lo dam do ina ninga chi om nu in achuak vele maya hetianga a han boi deuh nak nak nu loka lemchan le zailama kal le thai mai hi midang dai ani na pakhat chu ni sangni pariat kuma album sarkas wangin ache thale le a sumpo a hui lut nem le ema au kil lui John Artley amanager lui Sam Lutfi le angai zong lui Adnan Galip telaka thu boya ne na achang boka heng mi pathum ta hi Britney Spears bul na yemo anin le che vel ye jani somnga ai na ya ankal turani lo ti ko chuan thupek achuani sangni pakwa po Spears an kum tran that kum ani le peka ala thalor khom ta singles collection ti chuani in shal atla thale le ni chuwa chapa ngai zong thar achar le ta boka Jason Trawick nen anin tong le ta American TV show Glee a Britney Brittany ti chuania TV show en lo ber te zingami ani phale ta bokani kumsang ni som pakhat kum Mars thla a Femi Fatal album ati chuak le zet chu alar le ta le a US mai chezai thiam ber pathumna a ho phale ni achunga hian Mariah Carey le Janet Jackson te an omani MTV Video Vanguard Award adong boka Be in the Mix The Remix Volume 2 Remix album ati chuak le a angai zong Jason nen anin engage felta a sangni som pathum January thla a anin thren le ta bokani sangni som pani kuma po ache thale le a dollar million som panga lo in US version of the X Factor jachatan hanruai ani sangni pathum kum September thla khan Good Morning America ronlang le in kumni dai tur Britney Piece of Me TV show voiza ti chua ani tur thu apuanga album ti chua Britney Jane ero ngai hlut a hlo vak lawa shal atlata vak lo thungani